voina kan hun min kai hroi tu kan chairman puvi lal sang liana IS Commissioner and Secretary Sport and Youth Services Department ka MLA pui puti lal himpuya tin ZPM General Headquarters kan Vice President pusilal nu nema technical report toy fel tak ngai nom taka min petu pu Henry Silal ron kima Secretary Mizoram State Sports Council te pu Reverend ke rolung mo na pastor in charge Henzol Filveng hunser mangtu te voina Henzol Village Council shoi tu te tin party lama kan thopui block lam tele min ron troi om tu te sports association lam te NGO io te khotlang roi tu nu le pa te tin technical report alan angkhan MS Dikor India Guwahati Assam helai thok tu te invain chibai kabuk chewa tin headquarters lama tangin kan media department ten min uap buka longom kati le ni voina hian thuma aka soi tur hi thuma de uvek kha ani mayanga mani khuwa thu han soi hi chu han ham chop tur hi tam khopa ta soi rei lowang ka tingota Aiawh Zo maka thian ten atol panala thengai rei thawang min te rei vak lo kha tumila thumha han ti khanin voina kan thil ti mek te nena in kai noi chi sang sang eng mo han soi ka duwa keima nu na hian thil pakhat thengve thin hi oma sangkha sa ko som ko panga Aiawh Zo la metric kan pass nu khan le khazir turin kan phei ve a BA a geography kala a kum ni ka chol nuwa eng subject nge po ka hian ngai reng lo master of social work kala ta dei maya khalama kal tur khan pathian ni min lo ruwa ta ni che kang chu tiang chon NGO te dinin hun kan manga ram ve na te lo om ve a ti hian MLA te ni in pulal do ma kai roi sarkara minister te kan han ni ve mek ania pathianin ami hring siam te hi ami mal angamo chung ko angamo khotlang angemo hian kan malama hian thil thatak takimin lo da saka chu mi hring te le akhua te hian kan dream phalo kan dream ngam thin lawani he feel ange hian keipo saka chu kwa som kwa khat ko ni kwa thum kwa nga koruk Aiawh Zo korom nu te pon in khel tura ron le zau te po ka nei thina voi khat pe chu mol thua ma son tournament om do na chung lai chuan motori la tlan manglo ni voina kan officials te po hian in ngai to phalo mai thei motor han bei phe na mai tur khom si lowa mol thua ma tang o then zo la tang mol thua mi ke lirin atlanin kan tlan thleng thak mai ni chu tiang khopa tumru thin chu kan ni a tin lo thazola ka khel pui to thin theo khan ding ve re te u a khel phau ve kha o kan va tle mang ring ve e kut bek te ngu a long me helai hian kan lo tal pol ve na sa thin khop maya kei phei chu khi lama khian kan in na oma he lama han kan le ta oma kan le thi kan in ang maya kan ngai ani wang khan kan fe kong ani helai fil hi fe kong ti chu kalam le holam kan palsia maya ni tin hi alung len tha khop maya lo thazol hi o Jerusalem ka theing hil che chuan tiang deuh tho khan Henzol mi hi chuan helai lo thazol hi kan ngai hluwa tuna phul kan han pha tur po hi ani na taka chon lom si ui si in kan omani ui deu si ti vak ngai na khe to chuang si lo khovel kal zelina
min pal chho to sikara kan omeka chuwang chuan a sports council lampona an soyang khan that takin in chhir omlo takin helai hi kan ti tura ngai la a thome ti chuan mi khigin malam hun kan hrelo hle a kan talal pan thil tha tak tak kan rim phak lo te alo da thina voina kan village council chairman voina hun mang tepo at ini ve ngot don mun le chairman hi ti tur khopa kan naw ro lek lek khan khotlang an lo shuai ta a tina join vcp marin lian te po kan naw te an nia khotlang an lo shuai ta a khatiang khan na lui an chila na tharten mun an lo lo thina ni helaya artificial turf phatur ani ti kan hriat chho tran tir khan sports minister po ka thengang in ka fui ve a kan chief minister te po kan thengang in kan lo soi ve thina INPR minister kania voina thenzol ka rong kal tur po hi PWD Thenzol Road Division honna local kaniber maya voin hian ani na taka suan INPR minister kani ta nu hian kan rama infrastructure le thilpoi mo hi chon kalzel ka du ni ka tia puvilal sang lian tenen po hian Faith Bridge sairang kulai si mui airport road te po kan zuhong to chu da po chon chairman ania kan lo in zui to a hetiang anga a foundation lungphum tu ni hi kain beisei lo rim sima adil po ka dil lo a soi po ka soi lo a sport minister berkhani chin lok khang kanin bia ei delikal turin kain bot sei me ka atia udu PWD division hon tura khang karon troi om chengai ni thenzol pa kania solama thil tha a thlen don ni joka kalve zel ngai ni akatia pudu hian min fiam pe khopa a kabiel hi mi chu pui tan deuin ka ria hi tia a kanin fiam du na sa thin khopa voit lai daruka prime minister in khovel thil thlengvel meka india rama chief minister te online meeting nei atum sia miron troi om tur chu ka van lom te lulem thenzol field artificial turf pha alung phum tu atang mai ro mitia kachak ngoi a soi po kan soi ngam lo khaka chunga atlata a amak ngot mai a ti zong in ngai to du tai lang chon mak takani helai fila lo in khel ve to thin thenzol no pang se phung lai ve thin a lauli pui ve lat tuelen ni khwa chen ge ngei tum kan thian zahawa kan fiam thua phei chon pathian hian dam kho chuak se min ti wanga dam kho chuak kan diang thi theina kan lo pal tlang ne me mai heng lai a lui lian tui lian a ka in len tira nim le eng eng mo te khan min lo man sela thi mai tur chung te po khian manglo thi bo thei tur din huna khan i kan lo ding na sa em ema voina helai ram ma son na kal zela kan be sei lok po ni mi alo kan soi po ni lawa ke hi thenzol no pang ngei mai na helai artificial turf phul lem ti zong te pong kan soi mai thina chuta alung phum tu sport minister po kan ni box si lawa helai biel tu po kan ni box si lawa kan party headquarter in chanzo hian tiro se min ti po ni si lo thilron in herrem ta hi athubula karon soyang khan kan van pathian hian kan malama hian kan hriat lok lo thil tam tak thil tha hi min pe adu ani kaini thenzol khuang ei po hian chu tiang ril ru chu bu ila kan phulo pathian mal som na van pathian hian min van pen sa to te lulem adil na chang kan hriat po ni lo kan makal pathian omani ti hi voina hian hret harila kadu le maya tunlai a phei chuan civil supply minister ni hi a hreum hun lai thleng le kan ti dong nge ni a hreum ti po chu dik chelonga a challenging khop maya pu Donald Trump te pu Netanyahu te le Iran ho duai ra in sual na dewa anin bakka hi top mai don mo kan tia
Israel ho WhatsApp group a den ka om ve ka join ve ni an che dan hi a ka en de reng mai dal ka tin hian ka khe ve a Strait of Hormuz ti te ama kan lo riat vak lo kha khulai lui pui tui fin riat kal tlang khwan khovel hian kan gas te kan oil te hi kan lo mang na sem em maya chu tiang vel chuan khovel hi tuna a uap vel me ka ke point riat angin then zol pa kania civil supplies and call tu kania oil hi chu ron thleng thakop mai ni tinia tip som nga chuang hi alo thleng thina IOCL ne na hey barmalama an phurtlang thin hi state sarkar chon tha kan ti lo hle maya kan state quota ani sia kan tia chumi rol chuan aron thleng cheu mai kan oil pump ho hian da na tak tak kha aron thlen tam view chuan an lo nei che box hi lawa IOCL lam la hian IOCL ina oil kan ron pek hi Mizoram pona a chhuale chungchang hi state thu nei na ni lo ti ang zong deuh ten min ron ti deuh box sia tunlai Mizoram in nial na na se me ma DC enge mo zatin ram pona phur chho an phal lo thu te an chho to state sarkar chon thei to pa chua ram mi puite man tur om lo khop khopa phur chho kha kan phal lo wa chu tiang chuan civil supplies lam hian ma kan la a tin hei kan civil SDO lama po kan zinga tela atira mention tum kha kani ani hi mi tho thang thazit mai ania kan civil SDO supplies thil te po hi civil administration hi chuan kan ngai ven tlan kha alo thei lova gas tugin zinga ron thleng ka ena tip som pasari vel aron luta lim deuh chuan then zol ka ron phei vele thei pha te po han ti la ni tin gas lo lu thi ka monitora aron thlen tlem deuh ni chuan ril ru hi ha dewa khatiang vel khan tunlai chu kan ram kan khovel hi a oma khang te kha a thuma khang kan zep tel du'a ka soi tong khan thuma de uvek tur hi ani ma jok maya then zol phei chu handloom Manchester of handloom City of handloom ti kan nia handloom awanga ele barzon na konga ma kan son na ate ke ngai po NGO kot na kaltlanga thenzol handloom kan lo boy pui ve na sat ziate min shet pui tu te in nia selko le kot nak thokhovin thenzol buang pui le kang huna handloom lama eizong te tan chung ko som nga tan tu na hian ma an lameka voina hian kan speaker zom tak puzam te hawin se songa kot nak le selko tenen khilama farmer te tho ho na tu na mai hian tun huna tho hian program an mang ho boka selko lam ten min ron phone in ming in NGO hi ramta in thok tha a in ming te kan lo soi lang venge katia kan khotlang tan an thona po lom thu ka soyani kan sport minister pute te tel thei ngei se man hunan mang thei ngei se ti kha chu kan du number 1 ania a thei tak lo chong kan chief minister in hela hian ti ngei se kan du a amoro chu chan sang sang wangin ka kuta alo tlata a lom le phot maila a thome tin Pu Henry Silaron Kima, Secretary Mizoram State Sports Council hi fak om kati khop maya Dr. Shakima psychiatrist hemi now hi ania anni tenen hian kan thung khom ve tlata apu puthang khu ma api sang zoli zotlang lama aizol zotlang lama kho kanin then oma apu thang khu ma phei chuan jing thla zarin ti lahi aphu kha ania chatuan ram min lo pan santa a pu Henry amalang na in kabiel chunga veng sau ta po badminton court ni carpet min pha saka chu po tira min soi mu chi lawa anua min han ti sak boka anni en kol na nuaya helai feel kan han pu pum thei tur hi thinlung takin kaloma
tin kan appreciate le du po MSD Cor India te po on the spot thata ka in tho nga ya ni han ti lai te kha ke ka ngai san zong ania kan rama kan khuwa infrastructure abik takina lian tham deuh alo thlen don te phei hi chuan a khonei tu ten a chin chuakin revik sela cheng za khange mun le tu te nge contractor khamule eng tia tho tur nge mole tia in zo te hi yakal phung lui zia khop mai ke ni chuan hei tu na po a ground dan tur an zo huna ground dan tur te po an han sem thap maya an zo huna hei la kol tha thapila lung phumin phum ni mi nen khan a vai nang lo engi om zia te po kan ti du mai the ni infrastructure kan tho me ka hi kan that pui tur ani kan chiat pui tur ani lo tin person with disability kan ti trong kam pakata chon differently able pian phung rual ban lo te ta na toilet than siam sakte a tha le maya chu ba ka pian phung rual ban lo te tan po a wheelchair a te po adin nor lu ve thei dan tur te eng mo te po ngai tu thei ani chuan a tha le in ka ringa mi zong huap zo infrastructure tha barrier free infrastructure chu tiang kan din chu apoi mo khop maya tin artificial football tar FIFA approved quality 60 mm ball height pha turani ti te ania alom om lein ka ria a contract amount po crore som le point som thum pathum ani bok ani ti chuan Tenzol khomi puite a che vel khuate khotlang khroi tu te a khonei tu zong te ka fui du na cheu chu he feel siam mek tu rahi iral thir lawang u nei tu thin lung pu takin i wal khamang u i support ang u a thok tu nge an ron lak lu dong kan khelawa khol te pon ron la lu tanga nam dang te pon ron la lu tang chung ho lo ven him na chak takan na an tho thei dan tura te po chuan a khotlang in mo kan phur le mai Tripura lama tanga gas pipeline lo lu tur te po khu ta Mizoram khotlang lama tang ma mit tlang dung local phum me ka nia ma mit DC te pon min support the me ma khotlang in min puya labor har san na tok thei an omem ti te po min ven puya khatiang khan he kan khuwa a infrastructure thatak lo om mek tura po hian nei tu thin lung ipu thar teng u ol sam te he thili nei kan ni lawani khodang podan in chu luaya chumi kara nei tu kan ni ti chu ipom tharin a hlutzia i kha thar teng u kan ral thir chuan adik lawang anei tu kan ni kan van nei zia hi i kha teng u zuda ho khwan in zirti na pakhatan neya thil kan nei chak em thlen kan chak kan thlen nuwa lom le chong lo te hi khovela piang to chon mi van duai beran ni an tip mau maya zuda ho le khabu ro pui tak talmud zirtir na ani keni po hi kan khotlanga thil lo thleng voinak alung phum kan phum tak hi ho mai maya le a hlut na kha thiam lo ang zong in kan ril ru da lo wila a hlut zia hi na sa taka puan zar te po hi kan in zirtir atul khop mai tin heti ang mason na thil lian tham alo thlen hian khotlang tan tor na chin om ve ni helai te po kal tlang thei chi lo te po an boycott an bon mai thei ni khu ta kol de te po ngai mai thei tin zana an bung ruwa bo thau pal po om thei thil chi sang chu tiang chu khotlang hian a tor ve thina a tong ve thina chung po chu kan huam anga yani tin kan ril ru hian huap zo ro se voina lo thazola artificial turf kan pha tu rehi amun ma nei tu then zol chu kan ni ngai mai
amar chu ani taka chuan Mizoram pum pui ta ani Thezo le chevel te ta ani Serchip district ta ani Rampum ta ani tia huap zoril ru kan puthi atul khoping ka khia Mizoram State Sports Council in Aiawh la te po feel an siama an siam zo nuwa a khotlang in ti ta tu le lu tuk te awanga har sanna an to hi om fo ani khami wang khat kan khotlang ina kalin ti ta tu na ka boro se kan ti na lamani lova rilu te lu tuk sarkar po thopui thei manglo ang chi khatiang rilu kha omlo se ka du khop mai voina kan chairman puvi lalsang lina khan solai pwd program man na khana soi to aron thual non thawan thual non le ka duwa kan sarkar le me ka hi kan fakta view lam ai ma in kan engineer ten an thiam na man chua thei ni nan khetan tala ya hi lom om ka tia he feel siama po hian State Sports Council akan secretary kaltlangin kan fuyanga MS Dikor India po in thei na sang berlanang cheu in thei na sang ber feel thaber siam turin zalen na in neya he khotlang hian thei topin a support don chewani tin Mizoram Chief Minister nilai bial ani awangin soise la kai thiang lowa kan lo ti sol pal lom le ti kha a thleng tur ani lo rilu zau tak puila chu chuan khotlang nom jok min pedona social development trong kama chuan social capital antia hetiang kan in trom thei common property kan nei hian kan khotlanga in u naw na in po na thajok a thlen thina ni anti ni kan chaklok khilaya hockey ground te po khi it is the pride of Tenzol te po tila phai te tlanga tangkan thlir thlan hring dup mai te chu moi takani a thlang zo kan hring le dup bokanga moi deu turani he feel hring dup ringot hian Tenzol tlo chak tu tam tak kha a thlen dona Tenzol a sumlut kha atipung nge ngei don Tenzol ve lu kha atipung don ani kan thin lunga asap trong te pon han tila a pride ta kha kan Tenzol hlut na kha atipung don ani chu chuan Tenzol khomi pui te hi pum khat le zola min siam don ani common property kong pui te community hall te tuikhur te field te biak in te hetiang kan nei that po le kan khotlang kha kan lo in thlung khom tha alo nia common property nei lo khuwa ni taila in trom thei thil nei manglo ni taila kan khotlang in u naw na kha a nget don lo ani he kan feel nei sa moi jok le in khel nuam zoka thuam that na tur hian Tenzol khuwa hi in pum khat le zual na lama min hruai don ani kan sport minister ina angai poimo chu kan soyanga infrastructure te chu atel lovin kan om thei ang reng khop mai he feel po hi phul pha lo top mai la kan in khel reng thei he feel phul pha ani ta ka wang hian football kha kan thiam pha chiam lo mai thei sport ei zonna na mang turte a competition lama mason tur hian infrastructure apoi mo lowe ti lam ai ma in training te coach thanei te rilulam adik zonga in kai khroite ruilo laka film tura in kai khroite khatiang kha kan soibo thiang lowani sport tia infrastructure lama kalwak vaka a trong moi lo ni lo se a contract lampang atam thei nan ti ni om taka a infrastructure lam vak po kha a thaber chong lova a tok chin kha kan riat ve tho angai ani rilruwa chuan tiang hian alo langa sports kan ti hian component pathum dewin then taila pakhat na chuan competition lam hoi khim
footballer thatak ni theina tur ang chi amo thil danga po ani ome chu tur chuan training te kan lana sa India football player ni te kan chaka state player ni te kan chaka a thavek mai amaro chu competition ni chuang lo recreation nun ti limve na khim sport hi aro pui khop mai in khisel pha na tura tan te po chu sport ta po chu kan ril ru hian a huam telve angai ani competition a sang tak khen kan tum rualin khalam ni ve lem lo taksa in soi ve du na khim sport hian mun zau tak a chang ve khima in tun lai khovela an soilar sports is education education is sport ten tia sport sim hi so ta vakal khanga wa in fiam dei lam ni lo khan zirna nen kal kop turani ti zong te pon an soi thina ni chuwang chon he kan feel lo nei mai tura te po hi competition lama kal du ten tangkai taka an man rualin in soi ve du khim lunglen ve wang khima tei lu te pon in khel ve na chance an ne angai ni heng badminton te phe chu soi do ni la soi tham fe hi ni khatiang khan kan feel thatak lo om tu ra hi he kho chunga sports association te department lam te pon rilu zau tak puwa kan en kol chokha angai hle ani ole Tenzol hi Peace City ti in puan alo ni ta voina kan chairman puvila sang lina kan IS po hi Tenzol hian voi khat in nei mangin local to in ka hetla ta damte nu pui nei khana local damte chu tuna Lok Sabha MP PA ani taboka Simla lama mizo no pangte lo en kol thina aizol vela te anti kha anni po hian Tenzol tan thil tha Tenzol ma son na te chu andu le hi karinga ani po avan nei khopin ka khia voin helaya mel lung poimo tak kan phun nia sports secretary an lo ni lawatin na soyang khan solaya PWD division hon tharna ni khata infrastructure lian tak mai honna mun ni chairman an ni thei hi thil theng kha tak ani karinga kan officer rule te po kan soma Tenzol hi lalbeng khuaya lungha namun tharau mi ten kumsom nga kalta atang to zofa te kho pui tur ti an lo aw pui to tharau mi ten an lo kur pui to Tenzoli di in ani vek lai po tharau mi ten rangwa in chung an lo huwa Tenzol kong pui om tak ma po kho chak kho thlang chim le mar kong puin alo apal tlang na te po tharau mi ta an lo mu to an lo puan lok to khua ania Puholan rei tak min opa Chief Minister ni chungin mak tak main Mizoram Chief Minister ni mek pulal du oman helai ram lai ser Chief Tenzol heng lai borvel an bial le te hi ti pal thila thenga ni lawani van pathian rem ruat ani thil mak tak keini a kho cheng ten rem ruat thiam lo ma ila zei lowin thiam lo ma ila pathian ina alo ruat lok to ani tla to wangin a theng chho mek ani kan rin phak bak ai hian ala theng lian zel dona voina po hi kan leitlang pui MLA putilal himpuya po oma lung lei lam le Tenzol lam te phei hi chu kanin po khop mai tun ma tang khan politics thila MLA kan di ma de pon kazin ve thina Tenzol mi kan ian tian sia ti chuan leitlang pui paron pui hi
mi hin nel em maya khatiang khan ma son na local me ka hi then zol le helai ram lai le a chim lam hoi zong hian a inzar phar ve rim simani tin voina po chi phir khuan local a chief minister ne na sership district om kan du ante man dewa cm hi ka khil to boka voi pon cm ne na ka soi ve photo kha chi phiri chu lo ngai poi mo te sership district kan om ve mai te sen lak lo e mai ka tia khatiang kha kan tang tlanga kan thok ho mek ani chief minister ina miam bial le ngat mai te pct an boi pui tlat mai te hi mi zo trong hi dik ta lo nge ka khe che lo a chil te hi kan tia a chil ti trong kam kha trong kam moi lo ni lo tu ra ngai la kan chief minister hian chunglam pol na enge mo tak khi chu adong ani ka ring tie me the zo le chevelan boi pui mai hi chu mani faith bridge sai rang kong kan su hona po pct ti kha soi lo chon om thei lo re soi tel kham zel sai rang kheng rel local do na an ti ke po february ni kwa khan sai rang a siam ne na karong kal ve dong ka ti e local ro tia kan in zui thani chuta po chuan sai rang kheng ringo ti thlen tir kan tum lo pct theng an ti le ti khan tu na po rel kong chu reivak lo hi a hian thenzol aron kheng do na chung zong boi pui tu chu kan bial tu mla kan chief minister hi ani chief minister berina boi pui bera nei kha chuan thili atlang sam em ani voina po soyang khan Aiawh le thenzol in kar kong national highway puan po angen chima wangin a hlo thling le der to ani heliport te po khi khopuya kan siam do na kan remove mupa a contractor than ko nga tlem har sat na om ti te voin po khan a soi kha kan ri ru hian huap zo thinlung pu sela mitam tak thenzol ron pem chak ten om zel don tuna hian in sang ni zariat borvel kan in chal ngam ta te hi amak ka ti khop mai khatiang em kan in chal ngam po ka lo ring lawa heti ni te chon rei lo te in sanga te chu kan chho mai don ti kha alang chiang tar hiawani rei lo te hian tun ai na sa hian thenzol hi min bo do na ni somni pathum january sang ni somni paruk khan thenzola revenue sub register office kanon hongani kha ni som pani march khan thenzol tan liu surveyor po appointment kan ron peto ani serchi phan kal kher ngai lovin thenzola kan civil sdo in thu nei na sang tak kan peto a training le eng bon lama chhona ngari lo te a thenzol civil sdo hi assistant commissioner ani nga la revenue chu chuan ramte le khang vel kha ama pawarin ativik theidon ani rei lo te hian chu kan start don ama sabera thenzol ala ni zui le nga la ni khatiang zel kha ani thil khen dan hi thenzol hi kan khotlang khoi tu te khotlang mangai tu zong te bula po ka soi du chu chen na nuam ani theina tur chuan kan luidung te kan hum halanga ya van tlang ram tam jok kan zu angai bokani mimal ta vek mai kan ram te kan chho mai chuan helaya phul ring dup fil nuam tak nei mai la kho chen khe om tak ma son na han ti do na mimal ram ni vek si hian kan khotlang hi akha a lo om le a chu wang chuan kan khotlang khoi tu te sarkar lama kan tho pui te thenzol plan city ani na konga kan kal ho na hian land revenue and settlement malak na te po ngai tha in en thiamila khonuam tak kan ni thei hi arin om ani ole voina atir lama ka soi to ang khan
hun lim om tak mai kan manga rin lo le be sei mi lovin helai lo thazol nge maya kai then zol pa then zol no pangin artificial football turf PMJVK scheme nuaya pha tu alung phum tu kani hi kalom hle maya voina helai huna minon troi om tu khotlang nu le pa local zong zong te thinlung takin in zawa chunga lom thu ka soya thenzol hian fil thatak huap zo fil lo nei ngei ro se kalome